Wow, wow, wow. Wadidaw, apa itu teman-teman? Wow, ada si kumbang. Wow, dia kesangkut tuh teman-teman. Wow, kita selamatkan dulu teman-teman. Wow, keren sekali nih teman-teman. Ada apa ini namanya teman-teman? Wow, kumbang madu teman-teman. Lebah. Wow, ada antenanya teman-teman. Wow, mantul nih teman-teman. Wow, warna kuning hitam nih teman-teman. Wow, ada telinganya teman-teman. Wah, mantul. Oke, di sini ada Popit nih teman-teman. Wow, 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 Popitnya banyak sekali. Ultramannya juga ada nih teman-teman. Wow, mantul. Keren nih teman-teman. Popit Lope teman-teman. Popit Lope juga. Ada Popit. Apa nih teman-teman? Kuda poni teman-teman. Oke, ini ada pot boneka teman-teman. Wow, mantul. Ada tentaranya Sweet Game-nya juga nih teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Oke, kita cari lagi ayo teman-teman. Kira-kira ada apa di atas pohon ini nih teman-teman? Wow, wow, wow. Ada apa itu teman-teman? Wow, Dora ini teman-teman. Wow, ini boneka Dora teman-teman. Wow, Doranya lucu banget nih teman-teman. Bulat sekali palanya teman-teman. Wow, matanya besar. Wow, 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 kita cari lagi. Apa masih ada? Ini apa teman-teman? Wow, wow, wow. Ini Ipin teman-teman. Wow, Ipinnya main sendiri aja nih teman-teman. Wow, alisnya bagus banget si Ipin teman-teman. Oke teman-teman, giginya juga putih. Oke, kita taruh sini saja teman-teman. Oke teman-teman, kita cari lagi itu. Wow, wow, wow. Itu Upinnya teman-teman. Wow, ini Upinnya ngapain main di pojok ini teman-teman? Oke, kita selamatkan saja nih teman-teman si Upinnya teman-teman. Wow, Upinnya juga mantul teman-teman. Keren nih si Upin nih teman-teman. Wow, oke kita cari lagi nih teman-teman. Kira-kira masih ada atau tidak nih teman-teman? Ayo kita cari. Wow, 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 wow. Ada ondel-ondel polisi nih teman-teman. Wow, muka merah teman-teman. Oke teman-teman, kita selamatkan saja dia di sini taruh. Oke teman-teman, kita taruh sini. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.